Dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Iyi ngiyi ni Imbata TV Rwanda. Atekereza gato ugiye ku kazi ugasanga kajugujugu yawe bwite igutegereje. Ibi ngibi nibyo biba kuri perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin. Muri iki kiganiro cyacu turaza kwita ku buryo bukomeye cyane ibijyanye n'ingendo zigezweho za Vladimir Putin, yaba mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi. Vladimir Putin azwiho cyane ibijyanye na bimwe mu bitero byashatse kumuhitana. Ku bw'iyo mpamvu akaba yarashoye amafaranga menshi ku buryo bukomeye cyane kugira ngo akomeze ibijyanye n'ubwirinzi bwe, yaba mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi. Vladimir Putin uyu nguyu ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, akaba yaratangiye kuyobora igihugu cy'Uburusiya kuva mu mwaka w'1999. Mbere y'uko tureba ido n'ido ku bijyanye n'ubwirinzi bwa Vladimir Putin, ubwirinzi bwe budasanzwe kandi butangaje, dore yuko kuva iyi si yaremwa nta wundi mu perezida ufite ubu bwirinzi budasanzwe nka Vladimir Putin, uyu perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Gusa muraza kunyemerera gato tubanze twitse ku buzima bwa Vladimir Putin kugira ngo murusheho kumenya byinshi cyane byagizwe ibanga kuri uyu mugabo Vladimir Putin. Vladimir Putin yavutse mu mwaka w'1952 mu kwezi kwa 10 itariki 7 nibwo Vladimir Putin yabonye izuba, ubwo umubyeyi we yamwibarukaga mu mujyi wa Zenit Petersburg. Yarangije amasomo mu mwaka w'1975. Kuva icyo gihe Vladimir Putin nibwo yinjiye mu gisirikare cy'Uburusiya. Reka nizere ko mwamaze gukora subscribe kuri Imbata TV Rwanda. Mwese tugiye kubana muri iki kiganiro cyacu. Tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ingendo za Vladimir Putin, ingendo zidasanzwe, zimwe mu ngendo ziteye ubwoba, ndetse kandi ni zimwe mu ngendo ziba zuzuyemo ikoranabuhanga ridasanzwe kubera ubwirinzi ndetse n'amafaranga menshi akomeza gushora mu bijyanye na gisirikare ndetse n'ibijyanye no kwikorera ubwirinzi budasanzwe. Vladimir Putin akoreshwa imwe muri kajugujugu iteye ubwoba ikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya. Ni imwe muri kajugujugu zakoreshejwe cyane mu ntambara y'ubutita. Nubwo iyi kajugujugu idakoreshwa n'abandi baperezida bagiye batandukanye, gusa Vladimir Putin iyi kajugujugu ayikunda uburyo buteye ubwoba. Iyi kajugujugu Putin akunda cyane kugendamo yitwa MYAG. Iyi ni imwe muri kajugujugu ikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya. Gusa ntabwo ariyo yonyine, kubera ko hari n'izindi ndege nyinshi cyane zigiye zisanzwe kandi zifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ntabwo iyi kajugujugu ariyo yonyine Vladimir akoresha, kubera ko afite kajugujugu zirenze imwe ndetse n'izindi ndege zidasanzwe kandi zifite ubwirinzi. Iyi ndege Vladimir bayimukoreye kugira ngo ifatwe nk'ibiro biguruka ndetse kandi akoreramo akazi ke kose, ndetse kandi iyi ndege ifitemo n'ububiko bw'intwaro zidasanzwe. Iyi ndege kandi ngo ibirimo telekomande zigiye zitandukanye Vladimir Putin ashobora kuba yakoresha mu gihe cyose byaba bibaye ngombwa yuko harekurwa kimwe mu gisasu mu gihe umwanzi yaba ateye mu gihugu cye. Ni imwe mu ndege Vladimir Putin ngo akunda bikomeye cyane, kubera yuko ariyo ndege akunda gukoresha iyo agiye mu rugendo rurerure. Bityo rero iyi ngiyi ifatwa bikomeye cyane nk'imwe mu ndege irimo ofisi za Putin. Ibi ngibi bigaragaza yuko Vladimir Putin agaragaza umutekano we bwite ku buryo budasanzwe. Iyi ndege kandi impamvu Vladimir Putin ngo ayikunda, ari imwe mu ndege ifite buri kimwe cyose ushobora gukenera, kubera ko ifite bumwe mu buriri bwiza cyane, ubwiherero bwiza cyane, ndetse na salo nziza cyane. Ikindi kandi iyi ndege ifitemo dushe. Ikindi kandi impamvu iyi ndege ngo Vladimir ayikunda cyane ni uburyo ngo imufasha gukora siporo, dore yuko irimo gym nziza cyane kandi irimo ibikoresho bidasanzwe kandi bigezweho. Iroshini akaba ari imwe mu ndege ifasha Vladimir Putin mu rugendo rwe rurerure, kandi nabe hari ikintu na kimwe yakwifuza ngo akibure, kubera ko iyi ndege byinshi cyane Vladimir akunda ndetse kandi ashobora no gukoresha, yaba mu bijyanye n'ubuzima bwe busanzwe ndetse na gisirikare, bifitwe n'iyi ndege. Ibi byose byatunganywe muri iyi ndege kugira ngo Vladimir Putin agire umutekano usesuye. Reka noneho turebere hamwe igihe yakoze ingendo z'ubutaka.
Iyi modoka mureba ni imwe mu modoka Vladimir Putin akoresha, imwe mu modoka idasanzwe ndetse kandi ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Iyi modoka muri kureba ni imwe mu yavuye mu gitekerezo cya Mercedes Benz, ariko ikaza gukorwa n'Abarusiya, igakorerwa mu gihugu cy'Uburusiya kubera ikoranabuhanga ridasanzwe bashaka gushyira muri iyi modoka. Vladimir Putin afite iduka z'imodoka zidasanzwe, ndetse kandi bivugwa yuko Vladimir Putin afite imodoka zirenga 700 ubwe bwite agendamo kandi zigezweho. Izi modoka Vladimir Putin akunda kugendamo nazo ni zimwe mu modoka zifite ikoranabuhanga ridasanzwe, yaba ibijyanye no kwirinda bimwe mu bitero ashobora kugabwaho, dore yuko izi modoka zifite ubushobozi bwo kuba zanatahura bimwe mu bisasu byarashwe kuri iyi modoka, bityo rero akaba yabasha kubona kimwe mu bimenyetso bimwereka yuko iyo modoka ye yoherejweho igisasu, bikaba ngombwa yuko abasha kugikwepa ndetse no kuhikura. Reka noneho tugende ku bijyanye n'amazi, turebe ubwirinzi bwa Vladimir Putin mu bijyanye n'ingendo akunda gukora akoresheje amazi. Reka dutere akajisho ku matelefone yacu turebe bumwe mu bwato budasanzwe Vladimir Putin akunda gukoresha. Gusa ntabwo ari ubu bwato bwonyine, kubera ko Vladimir Putin afite ubwato bwinshi kandi bugezweho, ubwato nabwo bufite ikoranabuhanga ridasanzwe, gusa bugiye bufite ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, ndetse kandi ibi ngibi bigatuma Vladimir Putin arushaho kugenda akora iyo bwabaga kugira ngo akomeze ibijyanye n'ubwirinzi, dore yuko ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bimutunga agatoki, ndetse kandi biba bishaka no gushyira ubuzima bwe mu kaga. Ubu bwato ubona ni ubwa Vladimir Putin, bwitwa Graceful. Ubu bwato bufite abakozi barenga 24, ndetse kandi bufite ibyumba by'agatangaza. Vladimir Putin azwiho mu bantu bafite ubwato bunini bufite metero bungana na 290. Ubu bwato bukaba bwaratwaye $990 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bukorwe neza cyane. Ubu bwato wavuga yuko ari umujyi w'agatangaza, ndetse kandi ari ubwato bugezweho butewe nuko burifite buri kimwe cyose. Ubu bwato bufite ikibuga cy'umupira, ndetse kandi bufite pisine nziza cyane. Vladimir Putin bivuze yuko ubu bwato ashobora kuba yabukoresha abuhungiramo mu gihe byaba bibaye ngombwa yuko Vladimir Putin bamukubita inshuro ku buryo bukomeye cyane mu kirere ndetse no ku butaka. Vladimir Putin ubu bwato ashobora no kuba yabukoresha nk'iyindi turufu ishobora kuba yamurokora mu gihe bibaye ngombwa yuko umwanzi amumerera nabi, kubera ikoranabuhanga ubu bwato bufite, dore yuko bunagendera ku muvuduko uteye ubwoba, ndetse kandi bushobora no kuba bwakibira igihe bibaye ngombwa. Ubu bwato kandi bwa Vladimir Putin bufite n'ubundi bwato buto cyane ushobora kuba wakoresha ucika mu gihe bibaye ngombwa. Vladimir Putin ubu bwirinzi afite mu bijyanye n'ingendo akora bikamushyira kuri bamwe mu baperezida badasanzwe hano ku isi, ndetse kandi bikanamugira umuperezida umwe hano ku isi ufite ubwirinzi budasanzwe kandi bugezweho. Bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeza kugenda bishinja Vladimir Putin kwikungahazaho ubutunzi bw'isi yose, ndetse no kwikubira buri kimwe cyose cy'Abarusiya, bityo rero bakamushinja kuba ari umwe mu baperezida bakoresha umutungo w'Abarusiya mu bijyanye n'ibikorwa bye, ndetse no gushaka kwishimisha. Vladimir Putin kandi si ibyo byonyine, si ubwo buryo bwonyine akoramo ingendo budasanzwe gusa, kandi ngo Vladimir Putin ngo si ibyo byonyine by'ubwirinzi bwe akora mu bijyanye n'ingendo, ahubwo ngo Vladimir Putin ngo niwe mu rugo, ngo urugo rwe ni rumwe mu rugo rudasanzwe, dore yuko ngo ari rumwe mu rugo rufite ikoranabuhanga rudasanzwe. Nubwo n'ubundi bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikunda kuvuga yuko ngo hari kimwe mu gice mu gihugu cy'Uburusiya cy'abaturage ngo kibayeho nabi ku buryo bukomeye cyane, ngo kandi mu gihe Perezida Vladimir Putin ngo yaba akomeje kwigwizaho imitungo. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zikoma Vladimir Putin, bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye bavuga yuko n'ubundi ari ibijyanye no kumurwanya no kuba batavuga rumwe. Vladimir Putin
ndetse kandi ntago ari ibi byonyine afitemo ubwirinzi budasanzwe mu bijyanye n'ingendo akora yaba mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi. Uyu Vladimir Putin mu busanzwe ngo naho atuye ni hamwe mu hantu hahenze cyane bitewe na bimwe mu bikoresho bikoze iwe ndetse na bimwe mu bikoresho akoresha iwe. Uyu Vladimir Putin mu bijyanye n'ubwirinzi we mu rugo bivugwa yuko hateguwe ku buryo bukomeye cyane, ngo ndetse kandi ngo nta gisasu icyo ari cyo cyose gishobora kugwa aho Vladimir Putin atuye bitewe na bumwe mu bwirinzi bwa gisirikari bashyize aho ngaho mu rugo rwe, dore yuko ngo hari ubwirinzi budasanzwe bwo gutahura bimwe mu bisasu biremereye nka zimwe muri misile ngo zitabasha gufatwa na radari iyo ari yo yose. Ndetse kandi ngo kwa Vladimir Putin uyu perezida w'igihugu cy'Uburusiya ngo hari ubushobozi budasanzwe mu bijyanye n'ikoranabuhanga bwo kuhita bayobya igisasu ku buryo bukomeye cyane kikagwa mu kindi gice runaka mu gihe icyo gisasu cyaba kigabye ibitero aho Vladimir Putin atuye. Vladimir Putin uyu perezida w'igihugu cy'Uburusiya yagiye agerwa amajanja n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abanzi bagiye batandukanye bashaka gushyira ubuzima bwe mu kaga, bityo rero bituma Vladimir Putin atekereza byagutse ibijyanye n'ingendo akunda gukora, bituma ashyiramo ikoranabuhanga ridasanzwe agategura ibijyanye na bimwe mu bikoresho ashobora gukoresha ingendo ze yaba mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi, akabishyiramo ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse akanabishyiramo buri kimwe cyose ashobora gukenera n'ubundi ari mu kazi ke ka buri munsi. Bivuze ko Vladimir Putin iyo arimo arakora ingendo muri izo ingendo eshatu zose yaba mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi, ashobora no gukomeza gukora akazi ndetse no gutanga amabwiriza ku basirikare bagiye batandukanye mu gihe kandi ari mu ngendo ze bitewe na rimwe mu ikoranabuhanga bigize bimwe mu bikoresho akoresha arimo arakora ingendo ze. Ibi byose bikomeza gutuma perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin akomeza kuba agatangaza. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe, mwe mudusigira ibitekerezo byanyu, mwe mukunda ibiganiro byacu, mwe mwamaze gukora subscribe kuri MPAMVU Rwanda. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza, iyi ngiyi ni MPAMVU Rwanda. Subscribe to this channel.